Vawiin hi me ni som pahnih sahni le somni pahnih ni nga ni ani a tukin zinga Vairengte o chanchin buina tualchhung chanchin atalan te karon chet chhuak le don ani. Irrigation and Water Resources hnuaia Serlui Bial chhunga hnathawhte. Irrigation and Water Resources Department Scholarship Division chuan kum sahni som pariat November thla atanga kumin sahni le somni April thla in kar chhung khan 6 Serlui constituency chunga hian na mun som panga vakul tui minor irrigation project Vairengte si lui minor irrigation project sai lower sesi minor irrigation project bukwanei sai khamazau minor irrigation project bukwanei le si puizau minor irrigation project notlim enate anthok RTI manga zona Irrigation and Water Resources Department Scholarship Division in achana alandanin vakul tui minor irrigation project Vairengte ya hian construction of channel through pu ralian thanga new diakon scholarship in athoka tender amount hi chengnoi som pakhat singli sangthum jali samret le paruk ani construction of channel through chengnoi ruk sing sari sanga za samruk paruk mante construction of channel 4 chengnoi riat singkhat sangkhat somli le pasari manle construction of RCC bridge chengnoi som singhi sanga manchu F lalung muana Vairengte minga tho ani si lui minor irrigation project sai phaya hian construction of diversion channel through chengnoi thum le sing ruk mante construction of distribution tank chengnoi khat singli zathum manle renovation of old diversion channel chengnoi li sangthum zariat somko pakwa mante chu lalchon amabil khotlir minga tho ani lower selesi minor irrigation project bukwaneya construction of water harvesting pond through chengnoi khat sing kwa sangret jakwa somnga man le construction of diversion channel 1 chengnoi li singthum sangsari janga manchu lalchon amabil khotlir minga tho ani a construction of RCC slab kalvat pahni chengnoi khat sing kwa sang ni zaruk samruk paruk manle construction of RCC farm cheng sing ruk sangli za somli manchu PC ming moya bil khotlir minga tho ani bok sai khuma zaw minor irrigation project bukwaneya reinforcement of water harvesting pond 3 chengnoi sari singthum sanga jani manchu VL ruata project veng scholarship minga tho ani a reinforcement of water harvesting pond 5 chengnoi ruk singni sangpo jasari manchu hnathawhte diakon scholarship tho ni in construction of channel 2 chengnoi thum sing kwa sangkhat manchu pu PC ming moya bil khotlir minga tho ani si puizau minor irrigation project notlim ena construction of distribution tank hi panga siam ani a hei hi chengnoi som pakhat singre sangret janga manchu pu TC moya diakon scholarship minga tho ani a construction of individual tank somni le panga chengnoi somni pani singsari zaruk somni le panga manchu lalchon amabil khotlir minga tho ani bok heng hnate hi si puizau minor irrigation project notlim enami ti lo hi chu zo felvek to ani a si puizau minor irrigation project notlim enami ero nakalai mek ani kawngnalin lirthei dang nual nimin chonhulama Vairengte le achevela ruasur khan kongthar veng 1st IR Battalion Northern Range Camp thlangkora achakatangin leivung thanem tak mai chu tuichhuah aron len thla a heng leivung te hi National Highway 306 kongpui dunga luangtlangin kongpui chu ana hleya hemi awang hian nimin tlai lamdaranga borvela tangkhan Mizorama lirthei lu turte adanga he kawngnala hian lirthei chuklam chu ankal theimaya heti lai hian kong chhove deuh eu ani awangin chhozonga ron kalte tan kal aharsa a hemi awang hian lirthei engi mozat chu antang khang ani helai hmuna leivung tuichhuah aron len thlak te hi achaklam high school tuichhuah konga leilai an oma chumi leivung chu
Tuichhuahin aron len thlata ni in thudon ani tlamasa lampo khan tunami ang tho hian kongpui National Highway 306 a leivung hi aron tolthlak awangin lirthei engemoza atang towa fair tender hmanga phu fai ani hnuwa danpa ngain lirthei ankal le thei chau ani nimin lamami khachu pai fai mai ani lo awangin nizan dar puavel thleng khan chuan lirthei ron chho hi an lo me ulawa he kawngnal awang hian lirthei zong ero antang lawa lirthei tang then khat omma se lirthei then khat ero ankal tlang thei thung ani nimin tlai khan pe fai tura malak ani a pe fai ani chi MT ero chanchin kan buat seilai hian kan man talo ani SDPO le VC te inkawm nimin choma dar som pakhat khan Vairengte SDPO thar pu H lungne ma chuan Joint Village Council mingin tualchhunga Village Council sang tenen inkawm hona anneya he huna hian SDPO chuan khotlang hruai tu tenena inmel hriat tonna tura meeting chu ko ani thu asoya Village Council member kal khom te chuan introduction te an nei bok ani he huna hian Village Council sang te atangin thusoi ngai thlak ani a thusoi tu te chuan Vairengte police ho tu tenen khotlang thila tho ho na tha an nei to dan te soilangin theito pa in toyoma in puiton atul thu te po soilan ani bok hei ba ka hian khotlang hruai tu te le police lamte tho ho na athat awangin ramria po chak taka malak ani dan te soilan ani bok thusoi tu te chuan tualchhunga dan kenkawh ngai tam tak omnia an hriat thu te soin kumtling lo lirthei khal chungchang te helmet khum chungchang te zanre lama rol thar rolten thombeng cheng an siam thin le lirthei ribeng seng tak te po an khal thin thu te an soibok ane SDPO pu H lungne ma chuan Village Council member sang te thu soi chu achin chhia thu le malak angai na ang chia chuan malak ani tur thu asoibok meeting a hian Vairengte 1 VC Vairengte 2 VC le Vairengte 3 VC te antela Vairengte 4 VC te ro anron lang lo thung ane SDO civil omdon lo Vairengte SDO civil pu neng thian la chu tun kar chung lowom tur le kar thar thotan ni tiamin officer dawr thei ani lo tur thu Vairengte o ahril Vawiin lam hian ITC program aizola an nei dona naktuk lam hian UDNPA lama program an hmangzui le ang heng ba ka hian final lama malak na turte abo zui bok don ane kota thon nimin pia jing khan Vairengte police check gate duty te chuan rin hlel thil thuwa rui lo ngai veivak chu lo en fein akuta tang hian ruk ni nge ya hriat motor battery mu chu ani a anuwa Vairengte field venga pu el mangai zola te maruti vanami ani ti hriat ani a police station a FIR thelu ngal ani bok motor battery rutu ni ya hriat Abrahama scholarship new dia konpo hrenjui ngal ani a hemini hian thu boy zelu ani a rutu ni ya hriat Abrahama hi nimin khan scholarship kota thon ane VC sitting Vairengte 2 Village Council te chuan nizan masa khan sitting an neya he huna hian tunkar zirtop ni lo om tur hian veng chung ti faile tuilon kor hai fai hnatlang an kawngnal ane police station report nimin khan Vairengte police station a FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo bok ane Vawiin Tuichhuah dan tur chimveng second line seihapui road holveng tlang nuam IOC venglai te ania atu langa ti dangalam thei ani tur thu thoktu tenan soibok ane khawchin ni lo ngai thlang aku weather forecast in tarlan danin Vawiin hian khua alum lai berin degree Celsius somni le pasari anianga avo lai berin degree Celsius somni le pathum aniang Vawiin hian chuna le zana ro asur mai theini in atar langbok ane ni chu hun hi jingdar le minute somthum pariat ani a nitla hun hi jingdar nga le minute somnga pani ane Mizoram chung chanchin pakhat ilo ngai thlang
MADC ya sarkar na siam thei la om lo Mara Autonomous District Council in Thana sarkar na siam thei khopa chak anom lova tunthlengin sarkar siam thei tura thoho na siam puitling an la om ri lo bok MNF party ayo in Nimin Khan Minister Dr. K. Tuichhuah chuan siha thuthar thedar tu te akoma Vawiin tlenga sarkar na siam thei hansoi mei tur anom lo awanga marami puichi ai taka anda chu MNF party chuan poi anti hle ti asoya sarkar na siam tura an hmalak mek na ahlotling lo pal ani poin opposition ningam turin lungrual takin anin paisa thlap ti soin sarkar na siam tura hmalak na chu an la khar lova sarkar na siam pui thei tan chuan in biak rem na nen kungzau tak an hongrengte asoi ani heti lai hian Nimin Jing Khan BJP hruai tu te chuan MDCC President Pu S Hiatoa mule in atum thumna tan Congress chu sarkar siam pui turin an som le a thutluk na felfwai ero an na siam lo ni a hriat ani Mizoram Pradesh Congress Committee PAC chuan BJP le MNF thopui lo an rel thu Nimin Pia Khan Congress MLA Pu Zodin Tluanga le MDCC President Pu S Hiatoten siha a thuthar thedar tu te an hrila Pu Zodin Tluanga chuan MPCC PAC Tuichhuah puangin tuna MADC sarkar din na tura Congress Party chuan Central le State a an king puiber BJP le MNF te chu thopui lo ni se ti in arel ani ati MADC sarkar thar din na tura hian boruak atang hlea BJP in seat sompani la in seat khat chau an mamo towa MNF hian seat kwa la in sarkar na siam turin seat li an lamamo thung INC hian seat li changin an kalna lama piang sarkar tur ani heti la hian MADC ya CCB rules a anti-defection law omma se man thei ani tolo awangin mimal anga khor chhuat thei ani thung ni in siha thuthar la khom tu te chuan an soibok ani hei wang hian Congress MDC tlingtele MPCC MDCC hruai tu te hi BJP le MNF hruai tu te poin an len chil meka thutluk na mumal ero alo om lo ani